Gradski odbor Srpske radikalne stranke u Leskovcu obeležio je stranačku slavu Svete tri jerarha sečenjem slavskog kolača uz prisustvo članova, simpatizera i prijatelja partije. Slava Svete tri jerarha se slavi u jednom danu i nosi poruku mira i sloge. Slavski kolač je preseklo leskovačko sveštenstvo i poručilo domaćinima, ali i čitavom srpskom narodu da nastave da poštuju svoju veru i tradiciju radi očuvanja duha jedinstva. Ove godine Srpska radikalna stranka obeležila je 34 godine svog postojanja i po rečima Dušana Stanojevića, predsjednika Jablaničkog okružnog odbora i člana Centralne otadžbinske uprave Srpske radikalne stranke, odolela mnogim izazovima. I nadam se da ćemo je slaviti još dugo. Bilo je perioda kada smo ovu slavu dočekivali sa više uspeha kao stranka, bilo je perioda kada smo očekivali sa manje uspeha. Narod je hteo da ove godine na ovim prethodnim izborima bude kako bude, ne bih sad mnogo bavio politikom, ali ponovit ću, dakle, želeo bih da ovu slavu slavimo još dugo, u još većem broju. Drago mi je što nas danas ima ovoliko i želim vam naravno puno zdravlja i sreće svima. Maja Ristić je kao ovogodišnja domaćica domaćinstva slave prenela za narednu godinu svom stranačkom kolegi Ivanu Stojanoviću.